tun jum chu weekend man na sonang o tuna in hulai me game shang khet tur hi Saizahawla arcade MZU Tanhrila ani a he allocation chu he nia back on board first floor a oma he ta he step a hianin in chawanga tuna lo don ta ani an mani hi Millennium Center mi thau ha ania back on board thau kha ma se ta aya changtlung zokin Saizahawla arcade ta anomani ti kha kalo soi saka ka kalchak na kha are to lutuk ani chumo chuan he ka vakal ta nge ya game shanga lom man gift ton the dan kalo shilang chaw basketball hi khetman cheng soma ani a hun tiam chunga za soma in score lin chuanin gift kha indong mai don ani boxing arcade machine chu in she cheu to nga he chu zariat score lin khanga me che tang hanin zaru ani in ka sha pu nei hau khan shwai nge ula gift in don tir nge ro claw machine ni scam ang mai han kanga china kaman fu thelo lut tukhi ma se he voin hianin ka dik lo zia ka chanu hianin approve ani chu voili voi nga velati non na khanin no telem pani kha man lo ni chu cheng som nga in mo chuang chuan nang ni po lova man ve cheu ro o hey lucky jo angania tian alo vir kwa langa khata khanin lo man me tun he har lo lutuk ka chian te pani panan man ve ma se ka ti dulem lawa lak lo pola han ka changle dona next si hammer nia hi me chetan zaruk somnga mi patan zariat somnga score khanin gift indong theni ke chang ka score le lo tlat mai next si chu kan ti ve ta che lo ma se phone accessories don the na kha cheng somnga thawani human claw hi puiting tan zani no pang tan zania ya khai kana chanin du ang chips zu ham chup khani mai an plashi nei te hi in man the kher lo ni pon ashanin ale the veka chuwang chuanin in date nan anom ma kalpui tur nei te kha chuanin zu kalpui nge gift in don the nan in ti tir cha donya anai luka hanuk gift and cafe ti a khanin an chol nga la amun hi a peaceful ma amoi buka mun re hi moi de ma se thalaka moi mi alote moi mi alo thalaka moi de theite oma ma se helai mun an cafe chu apani na moi ve ni thalak po na moya ataka po moya in local ve cheu donya next video next location aganin mule cheu donya